box paling lo bonton tum jal kaya box paling design lang bibig di don tum jal komani yang si biya daro fan gift ki pidun jido la pen hem ki beche tum han kenang shot pate jo apunat bangai sofa side delo don tum jal guys kacon kar bilong klang ra don jasme pet pon non nile tum ki doke direct Guwahati Nogong Road hedi don tum lapona sedo jo lapu mia bike pe sigba ngalam ge pini kewang bangkela lo jonal tuma lapona stambe paklang gi pia lo lapuni ri fijo non ningkai ning thia po ada masal mate biya daro humoi ke hedi nala tum gift ki pidunji komane ning hang do thai mate di la silabang so hol mun emergency rong bunai ya bang abeda lapunam logdi pute light stambe dolo la se paklang don tum lati keceng meju dan lang ya pini ke jol dolo la lapuna bang sofa bang lang bang don tum sofa bang jo arna la bang jo arna lo jo la so design arna le black lo jo dining table ta jo la bang jo glass set jalo bandon tu sofa ta jo kala lang me pick pi yo design black box paling lo bandon tum jo la jo box paling design lang me big di don tum jo komani yang si biya daro fan gift ki pidun jido la pen hem ki beche tum han kenang shot pate jo apunat bangai sofa side delo don tum jo amalik bang gitu nih kah ini pernah sofa side dulu kau puna bang nona kimi sih launch lang bon mana lah puna ke lah log lo dukan sih mana akap prek bang gawe lo lah hai log lo jo lagi jo nije mohol dah cetek long plo don tum jo nilika salam bang mohol dah cetek long plo jo lang metan lo don tu dang masih salam pun bom jalo bon alam bang ke bo ko lagi box alna lo dia jo hem yat bo model black big bo hem di Italian dah bang song ke jo guys jo sofa lah sofa bang ke tuliram rong hang sal tuliram rong hang ni vera sofa lo lagi itu saya jeplang play ban ko jo repairing dah doyat ban ko dah ho lai ba lang mission lo yo mi hai lai box paling ba lang mission lo sempuro lo yo oh guys yo wah standard sofa long fanta do lap lo yo lai ke la sofa long carpet pedi carpet peni ko sonde la bang so put design dah kaprek jo design kaprek jo design kaprek jo black ya jo don tum lang me tan anta yo ampu babang bebon jo lapunat bang ke jo almari dressing aina jo almari ya dia jo box paling design lo kaprek jo amalik ma vedet a price ma julong ledet la pia hanta ngat no mala pusi paklang nang ko yalo a price ma julong sonte nilis tame ning ke themo chaji lo yalo arod bang ke nogong rod lo yo pu nogong lo la pen du Guwahati lo best pick lo yo amen ge jo don tum jo na tum na humri no jo biasa no don tum talo me hai nampun ma oh yo pini me hai dai ba de aramik dai ta me pick lo pura bang ke bypass lo hai bypass la pupen am parchot alom lo aden bang ge okay guys don tum bang ge Doboka riap ti yo alam bang ge mane la hai bagan no hedi mane best pick mate dia flash hedi yo hai bagan no best pick kayang yo la min root ada hedi dia la sinir tu bang non hada bang et lo la bang ge da sampai pet ni tum kita bang la lo kita tang video na tum thek long lo mi hai gari la TVS rider jo non tum jo la bang so TVS rider la gari a document hedi hadang mane pani siwan long le det la sem ke chen dam kita ya di kalau bagi pan si bang mana ada dak ya komen kok mai di mana jalo gari ba wan dele di amat le bang so dokumen ke namanya lo amat ini ka sun tidak amat na to masalah paling pin jo la hai paklang rong ingka la dakta ajuji polo abang abede dalo la si next bang mo angko puthot alni ke me bang angko aju tu pa menang adam sami sini po adam man katu beta sini lo la hai ke 45 35 15 25 la hai ke something la hai ke dam la an ba ke dopo lalo Kasi pini bang kaya vlog sa dak pa jud kang po kaya di. Kato ko wes kami ni
blog video na lang ba ko ting gil to an fan tami churo paulo la pen ning ke thepi kan lonal tung kado bes tami nil fana support theka por la pen kalam se nil fans tami Google reference tami long erlo la pen ke non ang song dun bom lo la nang tum kang honi support join si ni tami ang song dun bom lo la si ninga ko me churo part tik lo ta ka ba do an fan tami di la si non ma ne tum photo isi ni click pom ke dak pen bal po ha hem pale ke to la polo ya si tang de donatum kado be fans tami ninging stop pick kan lo la si blog dak le pa di pon kong na bye bye